Hakanege Yukirish Bakhuid, Tongin Duwai Nagabinda, Ba Yai Pintingen Karkliang, Badon Hapadanga Jimpang, Duwai Nabinda Jingoy Jingia Jung, Badahun Shishar and Cha, Duwai Nabinda Sunni Kilaris Nong Tudu Bad, Mr. Sunni Suja, Badon Gajimpang, Palei, Bashini, Bad Cancer, Duwai Nabinda Aiba Mete, Bad Bendri Kinga Sanjonki, Duaina Benda Kong Juban, Ba Inyo Abendaka, Jinja Tide, Bam Jugut Mensiam Jungi, Ime Jungi, Duai Nagabendaki Bapangi Bashito. Nomor Laispa Sapua. Laispa Sapua. Galak men haba paj bagio. Galak men haba paj bagio. Galak men haba paj bagio. Yang in yale kiu shaying jong utrai. Raya royu try Kendrad, hallelujah. Raya royu try Kendrad, hallelujah. Raya royu try Kendrad, hallelujah. God bangi thank you shaying jong Kohimen Kopera, Haganega Sngi Burom, Jonka Ket Jongo Petrus Apostol, Tonginang IT Yakabalang Bakhuid Barok Away, Ninang Duai Nagabinda Upa Bakhuid Pa Francis, Duai Nagabinda Baro Ki Cardinal, Ki Bishop, Ki Lindo Soble, but Kirinium, but Baro Ki Pai Ringe, Jongabalang, Banginang Yojinga Jingarku, Lembaka Jing Asylum, Jongo Petrus Apostol. Duai na binda ki kina bara badan hapdeng ki exam ki papin kare na binda ki exam duai na binda ki bapang ki bashitom duai na binda baro ki badan hapdeng ki jimpen kare ya kene ka ayam Lent ha kerteng upa barukhon barumen siyem Bakhuid Amen. Ka jinga e jungo trai jungo Jesus Christ but ka jingir jungo Palei lem but ka jinga sulak jungo men siyem Bakhuid kindon renka but pi barra Renka bat piru. Tongin sange shipor ben pan map but kuslai halaga donur kben sim nagabinda ki pop baro ki bangilele nagabinda ki por bangim shimla kongu yaga jingi kai janga palang nagabinda ki por baro ngim shimla yatli bat kapalang ban kumjuru nagabinda ki por baro ngila pensosi ya ka met bamayan jungu Chris kalong kapalang ayu jisu nampen kuid yangi yagi pop baro ki bangen leha ka met jungi aga men siam jungi aga jumur jumbaraka jung
jisu be it map yangi site kud yangi na bahara ki pop ki bangelele bangin dup yo jing tingen bangin dup yo jing kuit lempa ke jing isne jome nga plam How play baton bor baro. pada tapi ko himen ko para bangalale pop shibun da ke jing parkhat da ke tin da ke kam da ke jing le klet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakrau e jonga namar kata nga karpadia ka Maria Bakhuid kabayai sa kati sulti ya ki ane bakiri koi badia pi ko himen ko para benduwai na gabenda jonga how try play jongi ublay badon bor baro nisne yangi badandala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaga jingi mbam je kut Amen. Good try to listen. Good try to listen. Good try, good try to listen. Oh, Christ, oh, listen. Oh, Christ, oh, listen. Oh, Christ, oh, Christ, oh, listen. Go try to listen. Go try to listen. Go try, go try to listen. to nginia duwai mi duwai nagabinda ga jinga nagabinda ga jingurku baro kabangidon kama ga jingim jongi lemba ga jinga asylum jongo Petrus apostol kabangi heke yagasni burom jonga ket jongu ni duwairu nagabinda baro gi bapang gi beshitam duwai nagabinda ki kinna baro badan hapadengi jimpen krai nagabinda ki exam ba pair bakai baginyo jing start ke jongo Palei halo jongi ngi karpat koblei badan bor baro wacha bakino kino ki eriong kin penki yangi namar mela penyang scam yangi haluru mausiang janga jimpla jinge jongu Petrus apostol dautrai jangi Jesus Christ kun jame uba im batsan sha renkat badme hake jingelong kawe jongu mensim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kajing pule na kasiti beningkong Petrus Bakhuid kalong kebasan kalkot iway ter hadu kebasaw ko ba iye ngakentu ya kitenman kisan hapdeng jongpi kum upara longsan bat usaki ya kijing syashita mukris bat unong yo bentaro hakaburam ya kabaen sapen pau topsa ya kakenhon lang brot jong ublay kabadon hapo kajing syarai jongpi omda kabomban se Henry da kamon sngobha om nakabenta kajing mentoy bomhok Henry da kabashirhem om kum kibale donbor halor kito kibabhisharai Henry da kabalong kinuksa ya kakenhon langbrot bat enda lapan pau ya unong syarai rangba pin sayo pediang ya kapan sengat
bom du no jong u kaburam. Kaktien jong u try. Ngi songu yau blei. Kesam arpulai nomor ndrus pak kendai pupra. Ndrus pak kendai pupra. Nong ap jong a u day u try hey ru ngam buda apen ta plan ru wa ba siang u quen chia ta ya ga Uyai ken pamu ai men sim ben sgan donu jonga but halenti gahogulam ala jispun jingba what Ya ro you try U Christ Jesus Yang joy ban siap ka gospel jo Hilong mo siang bat halor mo siang ante ya ka balang jonga Bat kibor ka du jokin om la ya ka Ya ro you try U Christ Jesus Yang joy ban siap ka gospel jo Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat kiru Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam hame ko try Habau Jesu ula leish aga thain Kaiseria Philippi. Ula kali yala ki sinran ki bruyu ki ong ba ukun bruyu ude uye. Kila jubab don ki ba ong uya anis Baptist ki wei pat ki ong u Elijah but sa ki wei pat u Jeremiah lane uwe na ki nongya tulupa. Ula kali yaki pi pat pi ong ngalong uye. O Simon Petrus ula jebab melong u Chris ukun u ble ba im. U Jesu ula pai ketin ha u sukmapi ko Simon ukun u Jonah namar omde u bruyu u balapin pau hapi yagane henry upa jonga u bahabening ke. Tegunda nga ong hapi pilong u Petrus. Ban halur uni u mausiang ngante iya kabalang jonga. Bat ki kerdop kadujog kin omla yaka. Ngan ai hapi ya ki shabi jonga hima bene. Bat kat ya kaba pinte haka perte lalate habeningru
But kat yakaba pin lao ha kaparte pila lao ha beneng ru. Ka gospel jangutrai. Kajira Yameko Chris. Ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jangka ket jamu Petrus. Sngi burom jangka ket u Petrus kabamud kasngi burom jangka jingkentang pop yawu. Hagapor bastang jangka balang kipai ringet kishait reke ya kasngi kentang jangki. Nagabenta kipai ringet kasngi baptisma kalong kasngi karau ban ya kasngi ka jangki ne nagabenta ki banget ya kasngi martyrdom ki ken kaju kadur ya kasngi martyrdom but kasngi baptisma jangki but kumjuru ya ki bishop ya ki lingdo baro ki ken kordor ya kasngi penkantang bishop ne sngi penkantang lindo kalong tik kum kasngi ka jangki namar ka baptisma kalong kasngi ka jangi shabeneng sngi kentang bishop pat sngi kentang lindo kalong ru ya kasngi ka jangi banya trelang badu Chris but habalong kumta ya kasngi kentang pop yawo Petrus kalong kasngi haba ujisu ula ong yawo melong u Petrus haba u Petrus ula ong melong u Chris u Jesu u pai hawu bad ong melong u Petrus bad ngitip na ka gospel ka jaka ka ba u Jesu ula pinskem bad penbana ya kane ka jingshisha hau Petrus kalong na Caesarea Philippi kito ki bala shayad late sha kane ka jaka pilaban yoi ya ka jingitanat jangata ka jaka kidon bon ki mausiang shalindet bad hakamat pat don ka wa kaba itinat hakaba yang hajan bon ki mausiang bad ka jingitanat janga wa kaba shakamat ujisu ulapait ya u Petrus badu omdeshu ubriu omdeshu kado kaba hikaya piyakane omde pishu yusngo na mano yakane henre bade uppa ublay uppa ula hikaya pi ban pla yaka jinge hau Chris melong u Chris bad ujisu ula paisha u Petrus bad ujisu ong pilong u Petrus pilong kepa pilong mausia bad halor ni mausia ngante yakabala hangni ko himmen ko para ngidon kamban sngotu shaikadar kaya ka ba ujisu ula le halor kata ka jingong jongu hau Petrus lese don bun ke ba yatainia halor kane bad don ke ba ong haba ujisu ong halor ne mausiang ujisu ula pai hi shalade hato haka jingya karan jongi haka no ka por ngin karan yalade haka ta ka dur ngimju karan yalade haka ta ka haba mod haba ujisu ong hadin baulong Petrus ko Simon melong pilong u Petrus kabamod Petrus ke jingmod janga Petrus ngideben sonto jingmod janga Petrus kalong kepa kabamod mausia bad hadin bau jisu la ong ko Petrus pilong u mausiang nangda u jisu yai bateng halur ni u mausiang ngante ya kabalang kabamod u jisu ulamod u jisu umju kran bakala ujisu ulang ublay ujisu num kren kumba kren mangi kaba mod haba ujisu la ong ula kren da ka jingtip kaba pura ka jing sautu kaba pura bad ya kaba ula ong ula mudki ngimla banong lese ujisu ula haba ula kren shimud kumne henre ula mud
Lamut ayu, lamut hapadeng kini kadar mut ki apostol ko Petrus melong uba kongsan. Melong uba ningkong. But melong ubade banyalam. Nakataka daw haka kospe jungo Matthews habau Jisu la kren badu Petrus Shapanga jinglen jongu Jisu la ongkumno ko Petrus ngala duai na kabinda jompi. Badenda pila kelaka bamut pinya telilang pinya solang iaki himmen ki para jompi. Himmen ki para hangne Jisu la ong kita kelong kadvei ngut ki apostol. Kabamut Jisu ula mut bau Petrus ulong nong yalam. U Petrus ulong primus. Petrus ulong pop. Ulong unong yalam. Bad udeban penyatele yaki himmen ki para jongu kiba don hapedeng ke jingkol mar kumba udon mau. Nakata Jisuang ngala duai nakabenda jombi Petrus nga ba enda pela kelaka bamut pinya solang badro ki himmen ki para kabamut ni ye sotu ayu lemba kane ka jimpla jongu Petrus bad ka jingong jongu Jisu kalong Jisu ula trang bad ula penskem bau Petrus ude banlong nong yalam ngi kot iau nong yalam jonga balang pop ban ngi kain kordor ya kata ka kerdan jongu pa Bakhuid nagata daw mendagasni ngirake yakasni burom jonga ket jongu Petrus ket jongu apostol Petrus kabamut omde ka shuki jongu Petrus henre yaka jingkentang bish pop jongu yaka jingai bor jongu Jisu yau Petrus banlong unong yalam hangni ngideben sauturu haba ujisu ula pinskem yaka tahkadur yau Petrus banlong unong yalam Ujisu ulas ngokumen hadu kata namar lemba ka jimpla jongu Petrus ula pla ba ujisu ulong uble badhaka ju kapor ujisu ulong ubriyu badhaka ne ka jimpla jongu ula pinskem bad ujisu ula pai hawu bad ong pilong the cut met jong kata ka jimpla jompi ba ngalong ukris nangda ngidemen sautu ujisu ulong u nongleit kurim badu Petrus uyang nagabinda ka kurim ka balang kalong ka kurim jong ujisu badu Jisu ulang ukurim bad kane kalong ka jingade ka ba ujisu ula pinskem lemba kane ka jingom pilong u Petrus pilong kepa pilong mausiang bad kane ka mausiang une u mausiang ka kentup ya baro ki banget bad baro ki banget ngideben paishawu nongleit kurim kum ka kurim bad hapedeng ka kurim u Petrus ulong uningkong tam ulong ubakang kongsan tam ulong primary ulong primus bad lemba ka jing betin lendi ngi baro ki kurim ngi ra yaka sharak jong ka jing shai u Petrus u peni hangi yagata ka jing shai ulong ubat yaid hakamadu nakata daw yaga jingi kai jongo pa Bakhuid kalong infallible bamjula ban bakala namar lada kibrikyong ula bakala kamju bakala namar ya kaba uhikai kawan naga jimparsa jongo mensiam Bakhuid naga jing shai jongo Chris bade nakata daw ko himmen ko para ngideben sautu haba Jisu la ai hau Petrus ya ka shabi kalong ka authority kane kalong ka bor ka itiar jong ka beneng ka bor ka itiar jong ka balang ka kurim ban betin lendi kumba Jisu ulaki kai de nakata daw mendagasngi ngirake ya kasngi borom jongo ket jongo Petrus apostol kabamut ya kasngi jingkentang pop yau Ujisu upen kentang pop yau haba ula pla iya ka jingait jongu ha Ujisu ha Kaisaria Filipi leseng ela banong kade hangne Ujisu ula pen kentang pop yau balong nong yalam bad hapedeng kadwengut ki apostol omdon iveru bakeli Jisu bale pimjit yau Andreas ulong baningkong bamelajit ban hapedeng ki apostol bale pin kantang yau yanis omdon iveru bakele kabamud baro
kadar ngut ki apostol ki atililang ha kane ke jingrai jongu Jisu lada baro kadar ngut ki apostol ki atililang ha kane ke jingrai jongu Jisu Christ ban kindiu pop yawu Petrus ngi ngem don hok eye bano namar ngi ngilom kabakam jingai naga taga jingrai namar maki kadar ngut kilarai rengkat badu Jisu ban kindiu kat yawu Petrus telada ujisu bat ki apostol kilarai ngi ki pai ringet ngem don hok eye ban kata ya kata ka bor kai tiar ka ba ujisu ula ai hau Petrus ngi pat ngi duai ngi pendon burom ya kane ka ket ngi shania ya kane ka ket ngi kongu ya kane ka ket bat ngiru ngi yad ya ka lindi rengkat bat ka jingshai ba wan na kane ka ket kalong ka jinglong upa Bakhuid minda ngi kongu ya upa Bakhuid Francis walada bon gi brio ti persyamban kawang mau namar omdon kano ko mau balaban kata yawu namar ujisu yada yawu tenginum don kamban ko slai shungait shukongu bad yade kalendi ayu jisu nangkar ko kardo ingi lamba kane ka mas Bakhuid balong ki baskem haga jingait jisu bayid kerko kardo yangi pangi duairu haka juga pon naga binda upa Bakhuid pa Francis Pat bar ro ki jimpinyai jangka balang namar de mami mela bu rendi ia ka balang hapo ka jingyalam jomme bad umen siem Bakhuid enyaro ya utrai Jesus Christ Junam lai junam. Amen. ko himen ko para tungin plai ka jinget ka jungi nganget hau play upa badon bor baro unang tau ka bening bad ka kindo pad hau Jesus Christ ukun ba marwe jungu utrai jungi Yau bala puna men sim Bakhuid, yau bala kana ka Maria tisuti, yau bala shalabin po Pontius Pilatus, la sanar pana yawu, la yap la tep yawu, la kiasha ki bayam, kagas ngi ka balai la mi patne ki bayam, ula kiu shabene, ushang shakamon play pa balon bor baro, nang dawn wan pat ben bishari ki bayim bad ki bayam, nganged hau men sim Bakhuid, haga balam Catholic Bakhuid, haga jingasalo ki rikoid, haga jimap ki pop, haga jimmi pat gadok, haga jingim bam jikut. Amen. Lie spot in your po. Play by crown to piang snow pa jing ai ti bang i terwa wine bar ku bali pernai ba u ba jo me u ai To ya duai ko himen ko para ba ka jinkenia jonga ba jompi khalang ka ba pdiang hun hau blai upa ba don bor ba ro To try pedeng jing knya nek ti jong pi na ka banta ke jing ro bu ro ma kristeng jong u ke jing mun to yangi bela ka palang ko khu jong u ba ro ko wei ha ka jing spoon jomme to pdiang ko trai ngi karpad ya ke jing duai ba ke jing terwa jonga balang jomme barangkat bado Petrus Bakhuid kum unang sharai jangka kan laban poi shagad nam pateng bam jikut nemar rangkat bado kum unangi kai jangka ba kat ba kabas kem ya ka jingait ha ka jimpura jangka dau Chris utrai jangim Amen.
utrai undon reng ka bat pim Rengkabat pi. token tiu yala ki donut Ikan tiwi ki sau tongin trai. aingu ya utrai ublei jungim Kai song hok bat katei. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeiti jungi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat koppa bakoi koblei badon por bat bam jikut namar melong unongap lamborot bam jikut ubam ino yala ka kinhun lamborot Henry lemba ki apostol balakerku mesharai bat yada ya kabarobor kanamba en senshar yaka dakitu ki ju kinong yalam ya ke ba melatung banlong kinong sharai ki ban yalam yaka ha ka kerteng jongukun jame Panamar kata rengkat bat ki angel bat ki archangel ki kets em bat ki hima bat bar ki pait berlin bat ki bod jang beneng ngirwai ya ka jingruai ya ro ya me bat ni pen bana kalam sange Bakhuid, Bakhuid, Bakhuid you try. Usim don baru bleki pai. Neng bat berteki adwailan. Kaji ya rosana. Hosana shatong tam. Gajing ya ro yu tabawan alam badai keteng utrai neng bat berteki ya railan gajing ya ro sana sana shatong tam ko para tongin trang na do kato nut naga binta ka jim pensle jung men siam Bakhuid bangilong kibayai kongu kibayai i ya ujisu ya kabalang Bakhuid barok away pat ka jim pen ya jungka war lempa ka jingai kongu nginang dap shushu da ka jim pensle jung men siam Bakhuid pat ka jinga e pat ka jing khoi dashisha melong u Bakhuid ko trai kata me jung ka jing khoi barro namar khatangi karpad ya me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jungi da ka ba pha ya umen sim jame kum ka je halo junki bakin kalalong yangi kamet bat ka snam jungu trai jungi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pidiang yaga jingsha shitam ula shim ya upu badaka baingo yame ula kidia yavu badala ai halage sendran u om toshim batobam nakane pi barro namar kane khalong ka medjanga ya ka bayanaiti naga binta jumpi Hakaju kedu kamendala le bam ula shim ya ka kuri badang ka baingo biang yame ula ya ka halage sentran u om toshim bat di na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutam bati mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi bad naga binda ki babon naga binda ka jimmap ya ki pop tale ya kane ban kan mau yangam kasnam bakardor jangu Chris to pen kuid yangi to pen kuid ki men siam hadim pen kuid pen ki ai ki bapang ki bashitam yada yangi nau bamen kajimaya jang kajinge ni pen benar ya jiyab jong me ko try
kata ngi ke ba pen men da ya ke jingia ba ke jimmi pa jungu ngi tarwa ha me go tra ya upo jang ke jingim ba dia ka kuri jang ke jim penim ngi da aingu aidem na mar mela nyu yangi ke ba bit ban yang hakama jamme ba ban shakri yame da ka bas nge verit ngi kar pad yame bangi ke ba yo binda hakamet ba ka snam ukris ngillo ke bala penyatele ka ve da umen siem bakui Takan mau ko try ya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka partay ba to penjana ya ka haga jingir rengkat bado Francis upa ba koi jangi wilbat marwainu bishop jangi but baru kiling do but kirinium Takan mau lemro ya ki himen ki parashin rang but kinde ki bala yoti ya da ka bakarmen ya ka jimmi pat but ya baru ki bala klat no haga jingis ne jamme to pediang ya ki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpad me Barangkat bat kamaria teiso di bakoi ka kami jongo blai. Ujaso bakodo kurim janga ki apostol bakoi. U Francis disease bakoi bat baru ki rikuit ki bela pensaba me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ka jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram me da ukon jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu Kalong hameyu bleyu pa badon bo Hake jingelang kawe jungo men sim bakui Baroka burambat ka jingiaro Junom la junom Himen ko para to in duwai naga binda para ke jing dumo jangi duwai ru naga binda ka balam Bakhuid naga binda upa Bakhuid pa Francis duwai naga binda ki kinaba badon hapdeng ki jimpen kre exam duwai naga binda ki bapang ki bashitom naga binda ka ri India naga binda ka suka sign barok away kopa jangim Uba happening kalong Bakhuid kerteng jame karwan ka hima jame kalong kamon jame ha kanjo kumba happening Tuai yang imentaga jimbam jangi kapabala Sngi Batama bingi kirikang jangi Kumbangi runi mapi kebeles niu yangi Padwatelam yangi shaka jimpen shoy Henry tapalait yangi nakabasiniu Tapalait yangi karpat kotrai nagi jing suniu baro Haga jing spoon jamme Tuai jing suk jing sign hagi Sngi jangi Kramba daga jingerap ka jingisne jamme Ngilait barabona ka pop Banginyo jingeda nagi jing jinjar baro Kadbangidang up kemilendi aga jinkarmen bakoin, but ka jingwan pa jungunom penim jangi u Jesu Christ. Namar ka jome kalong kahima, ka jome ka bor bakaburam, junam la junam. Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jame, ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. Wat pe tiki pop jangi, Henry yaga jingi janga balang jame, but haga jingspun jame, Toy hakaya ka jingsuk pat ka jingatele kawe katkum gamon jame mame uba im badabasensha junom la junom Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim Rengka bat piro. dap da ka jingido Kristo ngin yaing markelia Kukun lang bro du blay Make it keep up our day To snow sene yangi Kukun lang bro du blay Make it keep up our day To snow sene Hakami ukon lambro jungo blay. Hakami ubakit naga pop junga perte. Sukato ki bala kotcha ka jinga wai jungo kon lambro. Kenderaan ngewong kusang ho pemendrong ho yeng junga Dari syong terkertin kemesim junga Sekiahi Kamet presnam jungo Chris kan riash ka jinga pam jungo.
pendapen biang yang atrai daga jing e jing spoon ba jing snake ngam ngan shu ne kwa jing ya jing e jang me la te se Petrus apostol kandame yaga jinglong upaba koi jisubiit karko kardo yangi katbangi kongo yaga balang katbangi kongo yaga yukrish pakoi katbangi kongo yaga sakramen katbangi diame amara ke sakramen pen slay yangi jisu pen kandang yangi jisu pen koi pen kya yagi bapangi bashitam na padeng jangi da ka bakomo yaga bor ka itya jaga balang ginang yo jinglai doi ginang yo jinglai du na uksoi chau bamen nagi jingpang nagi jing shitam bangin duk lam ki balap laga jingai e ga jame karko ga jisu pen slay yangi vai mentam hagani ga ski bor hallelujah 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 Tong in near Dubai. Koblei me uba haka jingra ke jongi yaga sngi buram jongu Petrus apostol bala kerku melapsa yangi daga jingelang kawai haka met barka snamu Chris to ai ngi kerpan baganega jingya ai kerliang bas yuspa kanlong yangi ke sakramen jonga jingyateli barka jingsuk da u Chris utrai jongim Amen. Utrai undon ring ka but pim blei badan board badan kerku yapi uppa Badu kun, badu men siyam Bakhuid. Amen. Yalisuk ben penbana ka kubar babha jong utrai daga jingim ka jompi. Isungo yau blei. Arspa kandai po. Apostol Bakhuid baro konong penpnaka akti nublei kajing hikai bapilayo bile jikai akaperte Buram haupa berukun amat sim Bakhuid kembalilah apa menikam cuma taat baraboy cenam lah cenam amin. Ini roh Yesus Kristus cenam lah cenam amin.